نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. سری تعریف اللہ تعالیٰ حق یس اللہ تعالیٰ سون خالق یس اللہ تعالیٰ معبود یس سوا نہ کانٛہہ معبود. درود تہٕ سلام ٲسِن سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ ماہ رمضان سپُد اسہِ نِش رخصت، اسہِ پزِ پرٛٮ۪تھ أکِس پننہِ پننہِ جایہِ پانس محاسبہٕ کرُن کہ رمضانس اندر کتھ حدس تام گوس بہٕ پننس پانس تربیت کرنس منٛز کامیاب. رمضان کٮ۪ن روزن ہُنٛد چھُ اللہ تعالیٰ مقصد کران بیان لعلکم تتقون، سُہ گوٚو تقوا. حصوٗلِ تقوا چھُ رمضان کٮ۪ن روزن ہُنٛد بُنیٲدی مقصد اللہ تعالیٰ قرآن کریٖمس منٛز بیان کران. رمضانس منٛز گٔے أسۍ کُنہِ حدس تام کامیاب اللہ تعالیٰ سُنٛد تقوا اختیار کرنس منٛز. مگر وۄنۍ چھُ سوال کیٛاہ رمضان بعد تہِ روزیا تقوہٕچ مےٚ یِہے لیول، تقوہٕچ یِہے کیفیت روزیا مےٚ ماہ رمضان پتہٕ تہِ؟ اگر تقوہٕچ لیول ماہ رمضان گُزرنہٕ پتہٕ تہِ اسہِ یِہے روٗز تیٚلہِ سمجھو أسۍ پننہِ جایہِ اسہِ چھُ رمضان گوٚمُت قبوٗل، ورنہ سمجھو رمضان چھُنہٕ شاید اسہِ نِش قبوٗل گوٚمُت کینٛہہ. تِکیٛازِ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو أکِس صحیح حدیثس اندر کوٚرُکھ بیان رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع. واریاہ روزدار آسن تِم یمن نہٕ فاقہٕ ورٲے حٲصِل گژھِ کِہیٖنۍ، اور واریاہ راتن قیام کرن وٲلۍ آسن تِم یمن نہٕ وُنِنٛدرِ ورٲے حٲصِل گژھِ کِہیٖنۍ. رمضان پتہٕ اگر تقوہٕچ لیول اسہِ برقرار روٗز تیٚلہِ سمجھو کہ أسۍ چھِ خۄش قٕسمتو اندر اسہِ چھُ رمضان گوٚمُت قبوٗل. اگر تقوہٕچ یہِ لیول روٗز نہٕ کینٛہہ تیٚلہِ سمجھو کہ تیٚلہِ چھُ رمضان اسہِ نِش قبوٗل گوٚمُت کِہیٖنۍ، اسہِ چھِ تیٚلہِ صرف فاقہٕ گٔمٕتۍ حٲصِل بیٚیہِ وُنِنٛدٕر گٔمٕتۍ حٲصِل. نمبر 1. نمبر 2، ماہ رمضانس اندر ییٚتہِ أسۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدیو حلال کردٕ چیٖزو نِش تہِ ٲسۍ دۄہس باز روزان، یعنی کھٮ۪ن چٮ۪ن چھُ حلال، پاک چیٖز چھِ حلال. اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ ٲسۍ أسۍ دۄہس اندر برابر صبحہٕ پٮ۪ٹھ شام تام ٲسۍ أسۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدیو حلال کردٕ چیٖزو نِش تہِ پنُن پان باز تھاوان، حرامٕچ چھنہٕ کتھٕے. وۄنۍ چھُ سوال ماہ رمضان گُزرنہٕ پتہٕ کیٛاہ یِم چیٖز اللہ تعالیٰ ہن حرام کٔرۍ؟ حلال چھُ چوٗنکہِ سُہ چھُ جٲیز، تتھ اندر چھُنہٕ کٕہٕنۍ پرابلم، تتھ اندر چھنہٕ کٕہٕنۍ قباحت. وۄنۍ چھُ وٕچھُن کہ یِم اللہ تعالیٰ ہن حرام چیٖز کٔرۍ اسہِ پٮ۪ٹھ، کیٛاہ رمضان گُزرنہٕ پتہٕ تہِ روزِ مےٚ یُتھُے کنٹرول تِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ؟ اگر روزِ تیٚلہِ چھُ ماہ رمضان الحمدللہ اسہِ نِش قبوٗل گوٚمُت. اگر نہٕ روزِ تیٚلہِ ہٮ۪مو أسۍ پننس پانس پانے سام بہٕ کتٮ۪ن چھُس، مےٚ چھا رمضان قبوٗل گوٚمُت کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ. نمبر 3، ماہ رمضانس اندر ٲسۍ أسۍ پننٮ۪ن خوٲہشاتن پٮ۪ٹھ قابوٗ کران، پننہِ نفسی خوٲہشات ٲسۍ أسۍ کنٹرولس منٛز تھاوان. ماہ رمضان گُزرنہٕ پتہٕ چھُ مےٚ وۄنۍ پننس پانس محاسبہٕ کرُن، کیٛاہ بہٕ ہٮ۪کا وۄنۍ ماہ رمضان بعد غٲر رمضانس منٛز پننٮ۪ن خوٲہشن پٮ۪ٹھ یِتھے پٲٹھۍ قابوٗ کٔرِتھ کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ؟ اگر بہٕ پننٮ۪ن خوٲہشن غٲر رمضانس منٛز کنٹرول کرنس پٮ۪ٹھ مےٚ قابوٗ لوٚب تیٚلہِ سمجھٕ بہٕ کہ نہ مےٚ چھُ ماہ رمضان قبوٗل گوٚمُت. اگر بہٕ پننٮ۪ن خوٲہشن پٮ۪ٹھ غٲر رمضانس منٛز کنٹرول ہیوٚکُس نہٕ کٔرِتھ کینٛہہ تیٚلہِ چھُ مےٚ پننہِ جایہِ سونٛچُن کہ پانہ مےٚ چھا رمضان قبوٗل گوٚمُت کِنہٕ مےٚ چھِ صرف فاقہٕ گٔمٕتۍ حٲصِل. نمبر 4، ماہ رمضانس منٛز کوٚر مےٚ پنُن پان بنوو مےٚ عٲدی نٮ۪مازِ ہُنٛد. آزان ٲس گژھان، بہٕ اوسُس پوٗرٕ طور پنٕنۍ قدم نِوان مسجد شریٖفس منٛز، آزان سۭتی اوسُس بہٕ مسجد شریٖفس منٛز واتان. غٲر رمضانس منٛز وٕچھو أسۍ وۄنۍ کیٛاہ مےٚ روزیا حالات یِہے برقرار؟ آزان سۭتی آسا بہٕ پنٕنۍ قدم مسجد منٛز نِوان کِنہٕ غٲر رمضانس منٛز یِتھ پٲٹھۍ بہٕ عام ؤرین منٛز رمضان گُزرنہٕ پتہٕ روٗدُس پتہٕ سۄ سُستی ہُنٛد مُظٲہرٕ کران، کہالتُک مُظٲہرٕ کران، ہے وۄنۍ چھا ضروٗری نٮ۪ماز، یہِ شاید خاص ماہ رمضانسٕے ہوت. تیٚلہِ سمجھٕ بہٕ کہ بایا مےٚ نسا چھُنہٕ ماہ رمضانُک یُس ماہ رمضانُک یُس زن بُنیٲدی مقصد چھُ سُہ چھُنہٕ مےٚ فِکرے توٚرمُت، اور ماہ رمضان نسا چھُنہٕ مےٚ قبوٗل گوٚمتُے، تِم روزٕ چھنہٕ مےٚ قبوٗل گٔمژٕے، مےٚ چھِ صرف فاقہٕ گٔمٕتۍ حٲصِل. گوٚو ماہ رمضان پتہٕ گژھِ عبادتس یِہے کیفیت روزٕنۍ. یِتھے پٲٹھۍ ماہ رمضانس اندر ٲسۍ أسۍ اپُز وننس پرہیز کران. کیٛاہ ماہ رمضان بعد تہِ کرا بہٕ یِتھے پٲٹھۍ اپُز وننس پرہیز؟
किन माह रमजान पत् मे जायज यह बह कर तो कर यह बह वन तो वन माह रमजान पत् वुचुन कि क्या बह हेका तिथे पे अब्जिस पे काबू कर ये पे माह रमजान मज कर आज इंसान चूंकि रोजन हंदिस हालत मज इंसान सोचान अगर बह अपुज वन मे पे रोजन हंदिस अजर सवाबस पे मे असर यह अपुज वनस परहेज कर वन सवाल माह रमजान पत् कत हदस ताम कर अपुज वनस कंट्रोल कत हदस ताम कर अपुज वनस परहेज तिकाज अपुज हुथ पे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कोरमुत इय्याकुमुल कज़िब फ़इन्नल कज़िब यहदी इलल फुजूर वल फुजूर यहदी इलन नार अपुज इंसानस नार जहन्नम वातनावन अलैकुम बिस्सिद्क़ फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर वल बिर यहदी इलल जन्नह और पजर इंसानस बिरस कुन यानी नेकी कुन रहनुमाई कर नेकी इंसान जन्नतस वातनावन गो यह पाने डिसाइड कर माह रमजान पत् रोज मे यह कैफियत किन कहें माह रमजानस अंदर चुगलखोरी गीबतस बदकलामी अत परहेज कर माह रमजान पत् मे वुचुन क्या इथे पे करा बह गीबत करनस परहेज चुगल खेनस परहेज बदकलामी करनस परहेज फहश कलामी करनस परहेज ये माह रमजानस कर अगर मैं अत मज कामयाब गोस तेल रमजान अल्हम्दुलिल्लाह मे निश कबूल सपद्युम अगर न बह अत कंट्रोल करनस पे मैं मतलब हेकुस बह काबू कर कहें तेल पन्निस पानस मुहसबा करने जरूरत तेल यह रमजान कबूल अस निश गोमुत किन कहें अल्लाह ताला दीन बूझित अमल कर तौफीक रब थो तह सलामती अंदर अस सलामती अंदर वलियो सारी करो पन्निस पानस मुहसबा क्या रमजान अस निश कबूल गोमुत किन अस सिर्फ फाक हासिल गमित जज़ाकुमुल्लाह।